Karbengung ko alok cingtur. Pang silang ikta lapan cinikta laka hidim teron pen laka ini di sama nong tua tuar 9 kilometer ada. Hong pen ke bang kilun ke kana tumpan ke kro tangka kipiun. Mumbai ben ke bang hilun ke kan arong aja pan ke klor tangka tame nangli tum pajurun tek dan pidun tek. Karbengung turmas konser ke cari tum laka ini di sama nong tua rada pancong tuidet. Kalau sulit kececak di kangke. Bida singing lang yung siki hailo pulo tangte. Ha manja hidim teron pen di sama nomor tuan mangke tuar keselam cengpon bu sila kenon ake hai. Dr. Tuliram Ronghang Karbengo Autonomous Council achieve abang si kaning jelo. Lasu jok lumba jong yuti mate tiek pen LYT tum ning do kacepaklak. Horan sing beta hayalo. Bida singing lang ta hayalo. Tapi Dr. Tuliram Ronghang ta hayalo. Telah suatu warga Islam le. Aslaba itu ningduk pi. Election hai hang ko ke cecak po haidara pi in samri. So si lumba jong constituency kapalo hidim teron lapen lakai ni di sama kaceleng atowat. Kanglit lapen te atowar ke nuwa jok LYT song amai pu L20 mu himpen ningduk kacepaklak. Lasi Karbengung Turmas Council pining an ke ningkan troksi kebra ke tomarta pling etlo. Sitami towar ki pipe mate tivir pipe lang. Kidam tang election hot ke kececak pangjango haidara pilote towar me lang hai hoi sitame nang pipo pusi cecak po nonan ke ajata son sitame papleng pre mate pipe pusi LYT amai pu L20 mung hinpen lam the cepak lang po lasi non MP Horen Singh be CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Bida Singh leng hatum hai hoi ke non MP hai lapa pita hidim teron pen lakai ni di samanong tu 9 kilometer adak arat atum kacelegat kanglit kang ther mate kimi mia jok ningduk kacepak lang Karbengung tan pen kilun ke kana to pan ke kro ke pidun tek. Hilun ke kan arong aja pan ke klor tangka tame nangli tum pajurun tek. Sta people lo lakai ni di sama nong tu la pente hidim terong arada tumpan ke towaran tapi pedet. Mate hola kacing turamu ke lang tung tedet ma. Langsung si LYT mate lumba jong yutim amai pu L20 mung la pente hadak ke dua arada tum karjupon padu. Manjatu ha di sama nomor 2 ada kisumban nangli tu government tu made konsel ke cari tu sekai sila tu kharcha itu tidak na itu malaan nang kilang sigar malaan. News Desk Report News 24 Karbengung.